Alright, streaming again, saudara-saudara. Tadi nge-lag ya internet gua, gangguan. Tapi udah bener, mudah-mudahan nggak gangguan lagi ya. Kalau gangguan lagi, gua laptopnya besok aja guys. Mana laptop gua udah mati kan. Males gua nyalainnya lagi. Buat ngecek ini guys, kalau laptop tuh. Aku tuh kayak membership kemarin nggak kelihatan kan. Jadi udah kita streaming aja dulu. Taruh. Gua cek dulu nyet. Gangguan lagi nih. Kok? Loh. Apa nih guys, lagi gak bener nih internet. Gambarnya buram gak guys? Ntar sekalian cek. Apa nih guys, lagi gak bener nih internet. Gambarnya buram gak guys? Aman sih. Aman ya. Yuk lanjut aja guys. Kita terakhir ketemu kakek-kakek, terus nemu tempat istirahat inilah pokoknya. Kita lanjut aja. Gue udah nge-save di situ. Mapnya mana anjing? Ambil dulu deh. Seru cok. Kasih apa ya? Si dia deh. Tapi attack-nya nambah loh guys. Boleh lah ya kita kasih ini aja. Oh come on. Anjir langsung gue nedai dong. Gokil juga guys. Wah gila kencang banget ya pada kurcaci ini. Ih, triple armlet bro. Boleh sih. Komap. Oh dia udah silver armlet bro. Kasih dia lah ya. Yuk kita ke bawah berarti. Dah. Ntar guys ada yang belum lengkap nih.
Map mana yang belum lengkap guys? Oh ini anjing, lebay banget. Gak ada sesuatu kan di sini? Cabut guys. Wajir masih lagi. Gue lihat dungeon-dungeonan lagi nih. Oh come on man. Kenapa lu ngincer itu? Come on man. Dia terresin. Shit, sini ada sesuatu kah? Oh my god. This is so freaking. Shit, ini kemana guys? Dah pasti kena racun. Wah gak ada data anjing. Wah parah banget guys, gak jelas ini mah. Aduh ini jauh banget guys. Sumpah kita kesini dulu dah. Gue inget banget dulu, males banget guys. Duh ini jalan benernya lagi guys. Mau ngapain? Wah ini racun sih guys. Gue gak kena anjir. Gak ada yang naik tuh. Ya tahun 1 gini boy, main surga dunia boy. Come on. Aduh ngetot boy. Lah kok jadi tot anjing. Gak bisa wet magic lagi. Oh udah sembuh kok guys. Agak ribet ya, kebiasaan pakai stick. Itu dia kalau kata gua. Ntar heal dulu guys. Ini apa ya guys?
Duit coy. Ini apa yang belum goblok? Set harus begini banget anjir. Sisa ini doang nih guys padahal. Nah. Nah dapet tenda, banyak banget tenda gua. Kayaknya bakal banyak dungeon di sini dah. Nggak mati loh. Udah lah ya, balik kita langsung ke sana aja. Apa sih? Weakness. Kuat juga dia gue sekarang. Redia gue kuat sekarang guys. Oke, oh iya doi. Come on man. Just bantai dia dulu guys. Mati loh sama dia. Lucu juga ya. Oh my god. Kemana lagi nih guys? Ini Redia dulu sih. Anjir, stamina malah nurun anjir, gak jelas banget ya. Kakek-kakek satu ini. Ini kayak mendingan ini deh. Bentar. Ini dinormalin aja deh guys. Jalannya harus mepet-mepet tembok kasih gua. Oh come on. Lah kenapa lu ngincer itu, kocak?
Oh, itu jalan bener ya guys. Poison. Nggak kena loh. Si kunyuk ini nggak jelas anjir. Loh, ternyata ada sesuatu guys. Tuh gue cek dulu. Wah, itu lemah banget sih nyet, sumpah. Apa sih? Jadiin kodok gua. Anjir, semuanya dijadiin kodok, kocak. Oh, di atas sini ada guys. Ah, kebomen. Wah, anjir, ini ngeri banget guys. No effect boy. Anjir. Oh, masih ngetot boy. Gak hilang, gue kira bisa hilang guys. Gue kira hilang anjir. Tapi lucu juga. Terus guys, berarti gak bisa dipakai lagi. Wah, gak bisa dipakai guys. Gue punya gak sih? Tiga lagi. Nah, itu dia kalau kata gua. Harus punya Esuna anjir. Anjir, ngeri banget, cok. Elah.
Please jangan tawat-tawat lagi lo, buat tampol lo ya. Wah anjir, yang ngeselin banget dah. Siapa duluan, Rydia atau Cecil? Cecil lah. Aman kan guys? Udah gua tutup screen savernya. Let's go nya, let's go. Map dulu kali bang. Dapat apa gua? Ya Phoenix Down, oke. Petrol Cap. Oh ini nggak bisa guys. Wah ini oke banget sih. Bisa banget sih. Woi tapi ini lemah banget guys. Waktunya kita cabut. Duitnya rada susah deh guys. Masih 2.900 ya dari tadi gua. Ah come on. Gak ada naik tuh. Baterai aman. Wah tinggal 17% guys. Ih gak mati loh. Wajib kritikal lagi. Tadi dulu dah ability dia apa guys? Forgotten spell. Random gitu ya guys. Cir masih dungeon baik aja. Wah ini sih telek lo ya. Waduh, musuhnya beginian lagi. Salah lagi gua guys.
Sunain dulu nih guys. Gak ada yang naik tuh. Iya, sembari ngecas cowok. Baterai acu lobet. Oh, come on man. Males banget dah ngetot nih anjir. Siapa tuh? Enak aja. Cer. Lima dua tuh ke siapa guys? Oh alah. Harus dia ada Suna gak sih guys? Oh ada. Dungeon semua Final Fantasy dungeon. Emang iya gue lupa dungeon mulu dah. Zeus Riot. Males banget. Gitu Cil, naik apa lu? Tuh guys, malas banget gua guys. Shit, ini apa nih guys? Oh zombie. Kira racun cok.
Ya gak mati tuh guys. Boljuk anjing. Tenan. Kuat juga dia guys ya. Oh, come on man. Terus yang beracun. Come on man, gue dari tadi nunggu loh. Wah lemah banget ya sumpah. Aduh ini buntu ya guys. Come on, buntu nyet. Oh itu jalan aslinya. Shadow Blade guys. Boleh nih. Sakit tuh lu ya. Sakit lu ya. Come on. Ya elah di tot lagi. Please lah. Please lah. Di auto lagi. Babi. Wah, Suna boros banget guys, anjing. Nah,
Ether doang nih satu. Gue tampol lu ya. Seriously nih. Kritikalnya 8 anjing, mau jadi apa lu? Wah ini jelek banget stamina ya guys. Aduh gue takut ya guys. Ngeten dulu ya, tenda gue baik boy. Kalem gak sih? Save dulu ah, takut. Ntar bakar uts dulu ya kan. Ngeselin guys kodok bangkong ya. Hujan lagi. Sama kayak di dunia nyata gitu. Gak bisa digedein guys. Anjir, masuk lagi nih mod. Apa ini guys? Iya. Masih lagi nyet. Sumpah demi apapun. Ya elah kena racun lagi. Jelek banget. Kira Esunaya. Aduh masih kena racun lagi. Esunanya mahal guys. Kita
Terus jalannya di pojokan. Ah, come on. Ya udah, gue duluan nyerang dong. Come on. Makan lu 300. Gonna die yo. Ya elah, racun. Gedek banget gua, gedek. Nggak kurang. Esuna. Abis buat nge-heal doang, telek. Hades Helm. Ini buat ini ya guys. Hades Glove. Gedeknya tuh di sini ntar gak kebaca ini. Enggak 100% nih. Wah. Ini apa? Recall guys. Anjay, naik terus semuanya boy. Pik, jadi babi kah? Dapat apa nih? Gue tampol ya. Potion. Duh, dungeon lagi kah guys? Bosen lagi nih, FF. Dungeon mulu kelakuan anjir. Sundaga lo ya. Ini tuh seingat gue dia. Wah, itu apa tuh guys? Itu apa tuh? Saya ingat gue ini tuh bisa langsung ke. Oh my god, no. Oh, enggak. Dia ada Osmo anjing. Boleh tuh guys, isep. Sini ada Osmo.
Hades Armor. Ini apa? Hermes sandal. Ah, komome. Lama bener. Gue lupa MP berapa guys dia. Oh, ntar aja kita sedot guys. Gak usah pakai ether. Wah, ada buaya tuh. Ya, nol anjir. Gak weakness lagi. Weakness tapi gak sakit, gimana tuh? Dapat apa guys? Zeus Rod. Ini bisa ngambil Chocobo guys. Takut. Let's go guys sih. Anjir serbat ya. Lu gua kasih summon. Anjir diserang mulu dah. Anjir diserang mulu. Kok nol guys? Gue punya MP deh. Tontonin aja dulu lah. Lu ini deh item ether. Lu biasa
Oke, dangerous kenapa nih? Kelamaan. Thunder. Sakit loh guys. Emang lemah ya guys. Wet magic aja deh. So easy man. Oh, inteleknya yang bikin sakit ya guys. Terus? Guys, ini mentok guys. Udah. Oh my god, this is so freaking. Oh itu guys. Save dulu deh, save aja ya. Let's go. Shit, diserang sama Redwing. Ngapa itu guys? Sian banget anjing. Wah, ini siapa guys? Kesian. Explore dulu. Kali ada sesuatu. Kalau kata gua. Nggak ada lagi. Apa-apa? Stole the crystal. Wah guys, ini sih kalau gua rasa sih harus ini ya. Ntar guys, buat jaga-jaga. Tenda gue banyak kok, slow aja gak sih? Ini gue balikin MP kan guys? Oke, save dulu. Let's to the go. Kita masuk lagi kakak. We had no warning. Ada sesuatu kan di sini? Nggak ada. Anjir, pada gonna die gitu boy. Tidak, iya. Pada gonna die bro, diserang. Dapet tenda lumayan kan, gratis. Nggak ada apa-apaan. Bentar, kok gue curiga ya? Tadi ininya mati guys.
Apakah ada sesuatu di sini? Yang nyala satu aja. Gak ada ternyata. Let's go. Oh, itu apa guys? Takut. Gak ada apa-apa. Gak saya. Oh, ini anaknya ya? Si Ana coy. Anaknya si Tele. No please. Ah, gua tahu nih. Nggak berantem kali bang. Gue masih inget guys. Dia siapa? Ini berguna batu. Ini dia ini ya. Gerak sendiri ya nggak gue ini. Please, things are not as you believe. Si Bart namanya. Padahal Bart itu Job ya kalau di FF1. Deket gerbang, tapi ke kanan. Emang iya? Ntar coba tes. I beg you hear my word. Dapat apa emang? Berantemnya terus lu. Choke on your word. Udah lah, dia baik tau. Please, I implore you, motherfucker. Ini pasti copyright nih. Lagunya, lagu battle lah. No di Spain, Ana Spain. Anak gadisnya terletak lantang. Ayah mana yang nggak marah? There's life left in you yet. Father. Edward. He's the prince of Damsian. Oh, He just ini pangeran coy. to avoid attention. Forgive me. Maksud gua kan ini, cobalah berkepala dingin gitu pak. Jangan asal pukul-pukul aja. Love with him, Father. I'm in love with him. I could not stay without Matanya gerak ya, lu gokil ya di 3D remake. The Red Wings laid siege to us, led by a man Gue named lupa dulu gue Golbez. main yang NDS ada Yes, voice a figure clad in armor of deepest aktornya night, gak ya? strength Lupa beyond gue. that of mortal man. And the Red Wings' purpose? Our crystal. And then they rained fire upon us. I lost my mother and father. Then Anna tried to shield me from their arrows. You love this man that much? Father. Father, Please. I'm gonna kiss that man, you know. So Yeah, I want to cipok that man. Edward. I love Ini gonna die dia. Ya, Anna. ya gonna die anjir. Anna! Buat apa gua datang Golbez. lawan Tell me more of him. tentakel-tentakel itu? I've heard he came to Baron only recently. It seems he is using the Red Wings to steal crystals. Tears do not bring back the dead, boy. Anna's death must be avenged. Gila, bapaknya dendam langsung ya. Golbez. Ini harus dibalas. Tella, not alone. She was not your daughter. Her killer will die by my hand. Ya, gue bukan gak dapet restu kali dia mah. Bapaknya belum tahu. You're a man, aren't you? A grown man. Anjir, so tua anjir. Rydia, you're right. I'm nothing but a coward, just as you said. Semudah itu That's percaya why sama I'm just bocah going to anjir. stay at Anna's side. It doesn't matter anymore. Nothing does. Ah, gitu dong. Tampar. You're not the only one who's grieving. Anna would not Laki-laki wish to see you itu fawning tidak like a berbicara fool. dengan mulut. Please, I desperate need of your Gitu. help right now. But how could I help you? My name is Cecil. A friend of mine has taken ill with desert fever in Kaipo and needs a sand pearl if she is to live. And for that, I've need of your aid. You need my aid. I do. Rosa's life depends on it. I beg you. This woman you speak of, she means a great deal to you, doesn't she? As Anna did. As
as Anna did to me. In a cave far to the east dwells a monstrous creature known as an antlion. The pearls you seek form Ay, serem from the banget ya. fluid the beast secretes as it lays its eggs in the sand. There is no overland route to its den. We must cross the northern shoals to get there. A hovercraft is docked here. With it we can reach the creature's cave. It can bear us across the surf to Kaipo as well. Come. We must hurry. Gokil, join. Gokil, keren juga guys. Farewell, my love. Anjir. Farewell my love. Anjay, naik kapal kah kita? Yong's Crew. Gelap amat ini guys. Oh, karena gue nggak pencet-pencet ya. Bart beban bang, skillnya ngabisin medicine. Emang iya? Bukannya dia ini ya? Yang lagunya dia bisa nge-heal kita. Mana? Di kanan. Di sini. Mana guys? Ke sini. Kok nggak ada? Di sini. Oh, masuk sini. Oh shit, ini apa guys? Oh, ini ada ini nih. I see you on the morning light. Apa gua kasih power bow ya guys? Oh shit, ini lihat mana lagi guys? Lihat sini. Feather cap. Ruby ring. Seingat gue dia berguna guys. Kalau gue kemarin gue pakai terus soalnya. Ability dia nih, kita lihat ya. Oh, apa waktu itu gua ini? Oh, Bard Song ya yang ini ya. Ini nge-heal guys, Bard Songnya. Seingat gua. Sama Hyde. Ini mending dia ke atasin gak sih guys? Ntar dulu. Ini apa? Put enemy sleep. Ini gak guna sih guys. Lah bukannya Bard Song ada ini. Oh, level berapa ya? Dinaikin dulu ya guys. Lupa gua. Pokoknya seingat gua dia bisa nge-heal guys lagunya. Bard Songnya dia. Lullaby, confuse enemy, silent. Ya, seingat gue dia bisa ini aja. Nge-heal. Dulu gue make mulu kan, mana dia kan gak pakai mana, guys. Enak. Sedih. Udah jam 1 anjing. Kita lanjut besok aja ya guys ya. Udah malam. Gak boleh begadang. Nanti dimarahin mama. Oke, segitu dulu ya streaming kali ini. Kita dulu save dulu. Ngopi udah malam BG. Suruh ngopi mulu. Udah lanjut besok. Makasih yang udah mampir ya. Kita lanjut besok lagi. Sampai berjumpa di streaming berikutnya. Nggak tahu besok atau kapan ya guys. Soalnya gue abis ini pasti ngurus-ngurusin copyright yang ada di stream ini guys. Kalau udah kelar baru gue streamingin. Oke, sampai berjumpa di stream berikutnya. See you dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.